denge gel, denge Kurdistan'ı. جنابندان چند رادیو دنگه گلدن باش کدارین هنجا ایروز 13 مجدار 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده همینو چند سرسی به پیشکش بکن دم دم آزادی اره براپویه شویدین ارتشاتر گوندن دوهوکی توپاران کر آژانسا روژنیسی راگاند و ارتشاتر کاداگر کر شویدین باوکه دجوار در دورا گوندن نهلا و بالافاین دیرالوکی گریدای آمدی توپاران کر آژانسی گوتگو و توپارانه جیان مالو ملکن شیریان کری آرمانج و ترسکه مزن درخسته هولی العراق انجام هلبجارتنه هات اشکره کرن کمیسیون هلبجارتنه یا سربخویا عراق راگاند کو رژیا تولبونا هلبجارتنه جسدی 48.78 انجام جسدی 9.74 اشکره بویه کمیسیون انجام هلبجارتنه لباجاران رئیس کریه و دبیجه لهولیر پدکنه کرسی یعنی کلسی کرسی تفگرا هلوست 2 کرسی نفشنو 1 کرسی لینووا پدک 6 کرسی تقدم 5 کرسی یعنی که او هوالبندن و 2 کرسی قانون عربی 2 کرسی نینوا لحال لیلا 3 کرسی 13 کرسی جی دناو پارتی اندن ده بلابونه لسلیمانی جی یعنی که 8 کرسی هلوست 3 کرسی پدک 2 کرسی نفشنو 2 کرسی 1 کرتو 2 کرسی کومل 1 کرسی به دست خستنه لگوری کنسیا هلبجارتنه لهرما کردستانه پدک 26 کرسی یعنی که 17 کرسی تفگیر هلوست 5 کرسی 1 کرتی اسلامی 4 کرسی کومله دادگری 1 کرسی به دست خستنه وکیدن لگوری انجام هلبجارتنه عراق سودانی یکمینه سروک لیجنیا که به او اندام کمیسیون دادور عمر احمد محمد دا خویانی دا گود لگوری انجامین نفرمی هف پیمانیا نو آواکرن او پیشکتین یا دبن سروکاتیا سروک وزیر محمد شیا السودانی دنگین هر زیده گرتن او بو یکمین پدک جیل موسولی لهولر او دو که پرانیا دنگام بدست او بو یکمین یعنی که جیل سلیمانی لکرکوکی دنگین هر زیدستان او بو پارتیا یکمین پارتیا علی حمزه صالح کو جه تفگیرا گوران و قطیا لسلیمانی 3 کرسی و لهولر 2 کرسی بدست خست یک کرتوجی لسلیمانی 2 هوکه 2 کرسی بدست خستیه تفگیرا نوشنو جی 3 کرسی بدست خست دادوار محمد گوتکو نامزتن کوتایا جی جسی ازیدیان خالد سیدو جکوتا فیلی حیدار علی جکوتا خریستیانان سامی جکوتا شبک وید قدو سرکتنه دادور محمد کرسیا پاراستیان یند پارلمنتوی ده به دست خستنه و هارس کر پدک 26 کرسی یعنی که 17 کرسی تفگرا هلوست 5 کرسی پارتیا 1 کرتی اسلامی 4 کرسی نفشا نو 3 کرسی کومل 1 کرسی به دست خستنه پارلمانتورا انگلیستان دیار کرد که انگلیستان دکاره پشگیری بده پیواجو آشتی یادنا برا PKK و انقره ده. وکیل پارتیا کارکران انگلیستان فریال کلار درباره پیواجو آشتی و جواک دموکراتیک ده جروجنامه میت اس ایره آخوی. فریال کرال کو به اصل خواه جملتیه و مالباتاوی جبر زختن دولتا ترکوچ انگلیستان کریه بحث سالن 1908 کرد. ده او باوی من جترسا دولت ندویریان دنگ سترانن کردی
rakin. Mirov jiber zehta devlet nedikarin bi zamanê xwe yên dayîkê biaxivin. Gelek mirovên Kurd jiber çalakiyên siyasiyên biçûk ji holê hatin rakirin. Ji bo İngîlistan piştgirî bide pêvajiyê ez ê zextê çêkim ji ber ku ev yek hem ji bo Kurdan û hem ji bo Tirkan gelekê giring e. Parlamentera İngilistanê di derbarê rola İngilistanê ya di pêvajiyê de jî dibêje ez bawer dikim ku İngîlistan dikare dersên ku ji pêvajiya İrlandayê Bakur wergirtiye parve bike û bi vî awayî davakirina baweriya navbera hikûmeta Tirk û Kurdan de roleke alîkar bilêze. Feryal Kral di dewamê de diyar dike ku Tirkiye müttefikê girîng İngîlistanê û got aştiya birêxistinên Kurdan re vê feydeke mezin hem li Iraqê hem li Sûriye û hem jî tevayî herêmê bike. Her wiha diyar kir ku ev pêngava aştî û civaka demokratîk weke gaveke geleke baş dibîne û got ew ê hewl bide da ku İngiltere jî piştgiriyê bide vê pêvajiyê. Pêdiviyek lezgînek û komisyona Meclisa Tirkiye Li bajarê Cenevê Swîsreyê nöbeta azadî ji rêber raporê dewam dike. Li bajarê Cenevê Swîsreyê ji 25 Çileya 2021 ve her roja çarşemê ji bo azadiya fîzîkî ya rêber rapor çalakî tê li darxistin. Ev nöbeta li pêşê ofîsa Netewên Yekbûyî 251 hefteyên xwe tîje kir. Piştî rêzgirtinê li ser navê Komîteya Çalakî Hasan İnci Axvî. pêdiviyek lezgînek û komisyona Meclisa Tirkiye'de hatiye avakirin teqez û tabilê biçe îmralî bi serok rapora hevdîtin têkbîne. Bê gotinên erenî tên bîstin jî gavên pratîkî naynavetin. Em bang li hemû derdorên demokratîk kin ku vê berpirsiyariya dîrokî ji bo pêşeroja gelên Tirkiye û rojhilata navîn bigirin ser xwe. Şehit Arjin Besravarto li Marsilyayê hate bîranîn li Fransa bajarê Marsilyayê ji bo hesîbeyê Karataş bi nasnav Arjin Besravarto ku 3 Eylûna 2024 li herêmên Parasamedyayê şehîd bû taziyê û bîranîn hat darxistin. Piştî sersaxiya du rojan merasima bîranîna hat pêkanîn. Li ser navê malbatê birayê şehîd hunermend Seydo Gimgim Axivî got ez di şahsê xwişka xwe hesîbê Karataş de hemû şehîdên Kurdistanê bi birtînim. Xwişka min ji bo azadiya gelê Kurd û xaka wan a pîroz jiyana xwe ji dest feda kiriye. Em weke malbata wê serbilindin. Tişta ku dikeve ser mirê me ew e ku diriya şehîdan de bimeşin û têkoşînê bidomînin. Piştre nûnera Meclisa Jinan a Arîn Mîrkan a Marsilya Suzan Varto axivî got şehîdên me ji têkoşîna hebûna ya gelê me re bûne ronahî canê xwe fedayê azadiyê gelê me kirine. Tişta ku dikeve ser mirê me ew e ku em têkoşîna civaka azad bidomînin. Merasima bîranînê bi pêşandana sînevizyonê li ser jiyana şehîd Hezîbe Karataş bidawî. Sê girtî piştî su yek salan hatin berdan girtiyên bi navê Keyfo Başak, Hasan İnci û Ahmet Mustafa piştî su yek salê duh jî girtika Bolu Tîpafê hatin berdan. Girtiyên hatin berdan ji aliyê malbat, xizim û endamên Mettuayê derve li ber deriyê girtîgehê hatin pêşwazî kirin. Ji girtiyan Keyfo Başak Axivî û diyar kir ku azadî bi tena serê xwe nayê ti watayê got bi sedan bi hezaran hevalên me hîna girtîne tevî ku pêvajoya aştî û çareseriyê heye jî polîtikên paşxistina berdanê berdewam dike. Mesûd 2 sal di girtîgehê de derbas kir di jiyana me ya pêş de jî em ê têkoşîna xwe dewam bikin. Li ser navê hemû hevalên me yên di girtîgehê de
ve sılav dikim. Pişre Hasan İnci axıviye gut gelek girdi hina bawe keder ve kanuni digirtigi de tengirtin. Dive dengek bilintir u bir yardari derkeve. Herkes aştiye dixwaze ledin nezikatiye aştiye de kemasi hene. Daxwazama eveku hemu hevalenme verin berdan. Ket u fedakariya dilin azadiye mezine ev nirxirmene u eme xwedil nirxun xwe derkib bikevin. Dive serukapo hemu girdi demil des verin berdan. Ligi resipi siyasetin Türkiye'nin de domeli bajara geresipiye de ben dagirkeriya devleta Türk o çeteyin ve yem paramiliter de jiyana gel xrabe be teybeti de ali perverde de rewşa xrab server buye. Nişteci hengi resipi vuhat bejin jiber dagirkeriya Türk perverde ve guheriye amureke siyasiya Türklerine o naslamaya civakan tünnedike. Perverde ji ali meclisa xweci agir resipi ve leguri berjevendiyin devleta Türk'a dagirker breve birin. Mamusteyin geri dayı çeteyan beyku şeniyin wan yer mamusteti heben de dibistane dettiğine erktar kirin. Mamusteyin xwedî tecrübe jî dur xistine. De despeka ve mehede pişti ku revebere dibistana el seb mamuste Cuma el Hüseyin de videoya kede liser rewşa xrab ya pevajiya perverde axivî rastî êrî şehat û gefa kuştine lehate xwarin. Devleta Tirkiye dagîker siyaseta Tirkirine biriya ferskirina materyalên Tirkiye al û sembolên Tirkiye de dibistanê de ferz dike. Pele godan jemen uçen serisi be peşkeş kirin ana hatırı ve baş.